Profeta Magoshi Bokgoshigadi ka moka ke a letamisha ka go fapana ga lena bana beshu ke re dumelang a ke dumediše le balli ba rena ba letšatši ba ba kgonneng go tla ka mo meagong ya kgašo tšatšing la lekgono go tla go nyaka thušo ke a ba dumediša ka mokana ga bona le wena mmogo malome ka kapa ke re thobela a re a leboga moroka dume a gago mongaka re amogetše re khunamile ka matolo wa tseba a re a leboga re amogela ka diatla tše boruto ka baka la gore lona a ruthufetše moroka taba ye re lebaganego le yona lekgono e sa le yela ya labone mongaka mo molli wa rena a ilego a tšwelela ka pele a tepelaetša kudu e le ge a kwele bohloko a re banna moagišane wa ka o sepela a botša batho a re nna ke moloi ka kapa jwale o ile ge a botša moagišane wa gage gore ke a radiong ka baka la gore ga ke thabi bile ga ke kgotsofatše ke ka mokgonna le wena re phelang moagišane a re sepela nna ke itsene ebile batho ba ba gago a ke ba nyake mo ke a gopola o ile wa re ge o bolela wa re aya a fitlhe a rrake moroka re a tšwa ka labohlano o rumile re a tšwa re gorogile ga mme aua tšela tša gore ga a re nyake aua na a senke re bona selo be go no shota fela gore a bidiše metse ka ketla re dieletee jwale motlagase bo o se gona mongaka ke dumela re ge nkebe motlagase o bo o le gona wa nkebe o kwele re e gamola e le ge re e gamola mongaka jwale mme o re amogetše ka o tseba ka kore o re amogetše ka diatla tše pedi ga ke nyake go bolela maaka nna le a ntseba gore ge nto e sa tsamaya gabotse ke no bolela mme o re amogetše re kry-ile a ne le baagišane ba gage ba e leng gore le bona go ile go a re thuša kudu gore re ba hweditše ba kgona go bolela se ba se tsebago mabapi le hlakahlakano ye e leng gona magareng ga baagišane ba bona moroka ka nnete re boletše le bona mme o e ganne a re yena ga senke a no bolela se a se tsebang ebile a hlong a sekwa molli wa rena ke yena a renga wa kapi ga a kwele dihalanqa a tinwetše ba re ba phentše ba re ke eng la mmotlana le thabo la mmotlana ka kape o ne le go bolela gore aowa nna kua gae kua gonne batho ba ba sa nkwišeng gabotse ba re ke a tsoga jwale ge ba mmutšha ba rena e le gore na wena o a tsoga nang sebakeng sa gore a re goba a re aowa urawa angazi jwale mme o ile mohlo mongwe batho ba ba itsebang e le jwalo ba ekwa go tšwa go yena ge a nobe a thabile a bolela nto e mokweša mohloko ya gore batho ba re o a loya jwale go ne morwedi ya mme wo e kwagetše ka labone gore o ile a kry-a mme wo a sepela le o mongwe wa baagišane ba gagwe a re mo go wo a re yei o sepela le mang wena motho ke yena a re fetšang mo ebile o te hlokomele rena le bo malome aowa re kwane gabotse gore re etla le ngaka tsoko re tlo ntšha dilo tše mme o a di berekišago gore hlakahlakantšha empa re boletše le mme ra mmotšiša gore ka baka la gore taba ye o a e tseba gore morwedi yago o e boletše ka molomo ye wena o bolelang gore wena ga se wa e bolela o dirile eng ka moraga gore morwedi yago a bolele mantšu a o mongwe wa baagišana mo theeleditše le molli wa rena a mo theeleditše a re ke kgalemile morwedi yake ge ke fetša re fitla ka kgorong ba ile ba re e boledišaneng ka segae ka boa ka tshwenya ke taba ya gore ge ke mmotšiša gore jwale o ile go molli wa ya go kgopelela morwedi ya go tshwarelo jwale ka motswadi ge ngwana a dirile molato nang ka baka la gore ngwana ge a dira molato o diela batswadi ba gagwe a re aowa ka kapa ga se kaya ke no bile le letšhogo la gore ka baka la gore ga re boledišane ke tla mo thoma jwang ka mo tsena jwang jwale re dutše moroka mola re leka go bolela le mme go ne le diphošo tše a di bonago ntwe ke ileng ka e rata ka moagišane o ba sepelago le yena ga se ola wa tšatši la ko mongwe
o boletse ntongwe wa tseba ntwe ya dira gore ke kgone go tseba molli wa rena gore ke motho wa mohuta mang ba boletse gore mme e le go molli ga ne boikgogomošo ba go ya go motho a kgopele tshwarelo ge dilo di sa sepela ga botse magareng ga gage le motho wowe mme ba erao ba rao alright o kwa maloba ke ena ba re go wa tobora moagišane o e boletse ga botse ge nkebe mme a be a le gona ge re bolela ke be ke tla re o mo reka mahlong o be a se gona a e bolela rene le mme ka mo le rena fela gore moagišana ka ntwe ke e tsebang ebile ke e ratang ka yena ge le ka fapana go sa furugo wa tsena o tlo kgopela tshwarelo ga se motho wa go swara dikgopi ga se motho wa go no dula a thabiša ke go se boledišane le batho taba yeo ke e ratile kudu ebile ka kwa e nkgothatsa gore taba ya batho ba jwale ka baagišane e tlo loka ba tlo kgopelana ditshwarelo ba swarelana bana ba ka mo ba ya go bapala ka kua ba ka kua ba ya go bapala ka kua ba ka kua ba go bapala ka kua jwale ka mathomong professor ka mokgwa e leng gore dilo di be di sepela ka gona ke ile ya nthabiša kudu ene ka kwa le mme ka mo wo a latofatšago o mongwe ka kwa a sene boikgogomošo ba gore nka seke le yena o a duma gore o ka re dilo di ka boela sekeng tša dula gabotse mola le molli wa rena le yena a duma gore dilo di ka boela sekeng tša dula gabotse le baagišane ba bona ba duma gore dilo o ka re di ka boela sekeng tša dula gabotse ntwe e beng e tshwenya e be e le gore ke mang wa tla thomang o mong mo magareng ga bona jwale go thušitše kudu moroka gore mme ka mo a gate stepe sa mathomo sa gore a tle mo pitšeng tše kgolo a tle a lle gore bana bešo ga ke kwane le moagišanaka taba ye e ya ntshwenya ga e ntshware gabotse ditaba ke tsona tšeo prof alright a ke ba dumediše balli ba rena ba letšatši ke ba le kae batswadi baka a nna re gona go bile le taba mo mara a ke thome ka go leboga ge mme a kgonne go tla go ikemela mabapi le tšeo di ile go di a bolelwa gore o di boletše mama wena le mama o le kwana bo kakang nna le makhelwane wa ka ra kwana le a kwana alright taba ye ya gore go ile go a bolelwa gore wena o ile wa morela gore wa loya wa itseba ga o itsebe a sanka go botša yona a sanka do botša yona be re ne le molli wo mongwe ke ra hlatsi ye nngwe e be e sepela le mme mo maloba o boletše gore o ile a hlakahlakana ge a etswa mo a bego a etswa gona ba be ba e thabišitše ka tše ba e thabišitšeng ka tsona go a tšwa mantšwa gore wena o ile wa amorela gore o solanka o phela le wo o kotsi o a tseba ona mantšwa gona ga o a tseba ke se ka letsena gano moroka o ka re ba ile a boletse ke morwedi ya ga e senyana ne umuntu okhulume ukuthi mina ngiyaloya ngumakaThepi ungikhombe ngomuno so kena ungishupile kamnwana so ngwana o kwile ka mmahae le yena ifakazela re bo malume ba etla le ngaka thuko ngaka ye o itlo go ntšha boloi ke yena boletseng ebile a shupa le yena makhelwana re wena o tlo gwa wa shia bana ba gago ka lebaka la o a shiwe moroka wa itseba taba ye mama yena e bolela ga o itsebe yena makhelwana hae o na tle le yena maloba mo ke yena e boletse le yena wa bolela gore makhelwana wa hae wa moloya nna ke itsebile he ke fihla ko di RDP ka 2013 gore wa bolela yena ka boyena gore ko ke tswang go teng maphotla bo makhelwane ha re kwane ka lebaka la gore ba re ka loya so e bja nna ke tseba ile gona ka mkhoa wena o tseba le wo ba le gona mo a re yena ke hlatsi le yena a bolela gore wo wa moloya wena wa tshepa gore wo wa go loya awa magalwana wena taba tšeo di tseba bua
nna taba tse ke di tseba ka gore ke bo maki ba ka ba botlhe so maki o na le gore ha nwele a bolele gore yena kwa tswang bo makhelwane ba ena a sa kwane le bona ne ba re wa loya wa bona and then he re le ko menyanye o rata gore letting ya loya makhelwane mongwe ebile ba mmotsisa a re he o re ba re wa loya e le gore wena wa loya na a re angazi wa bona alright taba tša boloi di thomile go bolelane mo go lena mo motseng mama yena ha le mo medirong o rata gore ha nwele then a bolela maloba ka mo pele a rena nona le dikoma a re batho ba falbanga le ba disi ba tigia loya a bala batho ba o ka mabitso wa ema not fela ha nwele wa e bolela so nna ne re sa itsihele gore ntse ke sisho ka mogare ga gagwe sa motšhuma wa e bona because ha thomile a nwele ne bile wa thoma wa e bolela bo mama ba babedi ba go ya ka wena o ba tseba ba ratana bogole bo bokae wena ne ntse ba kwana ba phela ka moka nna ke no kutlule ba raba utlwane so ka sole ke sa utlwisisa gore ba bakile eng mara taba ya boloi yona ke ya gale ka gore molli o ba fegeleditše molli maloba hlatsi ya mathomo o rile yena o kwele mama thwi a re o a loya jwale le kgolle e mmakatša ge e re le ola le yena a beng a le mo o ile a bolela gore o a loya aba eo nna ke tsebie wena mama sale wa mokwa wola beng a le mo a bolela gore wo wa loya nke le re nyakele founu tša gaga ke nyaka go tsena go taba bobedi re sa nyakana le difounu tša hlatsi ela bobedi wena mama ke eng seo ka se hlatselang seo se tsebang ka baagelwane ba gago e le go ba babedi ba makhelwane ba ka o right ha go phoseditse ba kgone o tla kgopele tshwarelo and then ha bolele thubatši yena mara maki o ka fapana le yena a tlhabe ke gale ya gore a tle ka mogawara wa mago mokete mo le mo a ra tsamaisana pele ke mo ratela seo o kgona go tseya magato a tle ka mogagago then le lokise taba le ge le fapana mara wena boele ka hlatsi ke dife diphoso tšeo di bonang go baagelwane ba babedi ba ke nagana gore maybe ba kwella batho mabarebare ba kwella batho o ba kwella batho alright go baagelwane ba babedi ba salo ba bona neng o mongwe a ija dijo tša o mongwe ke galenyana ba tlhole ba sa boledišana ke gale ba se tlho ba sa boledišana ke gale bobedi ga bona ba ne go phela ka go e thabiša ka thabo la mmotlana ke bolela ka jwala e seng ka matšatši ge go na le mediro ge ba ba file ba kgona go nwa e le ba babedi e le ba babedi Salut wena mama Salut qena neng go ya ka go ngwago fitileng ka June alright ke kwele polelo ya gore ba re ke ngwana ga gwa retšing o mme gore wa loya wa itse ba yona mara o boletse a ba le ko bjaleng and mme o makhelwane o rata o bolela le bana ba banyane a bolele ditaba tse dikgolo le bana ba banyane a re ba thiminang ya thagata and nna ke ile ka re he ke fitlha Lofontein ke kry-ile le bjao ka 2013 ke mo kry-ile ko di-RDP he ke thothela kwale ka motsea as if ke motswadi wa ka ke motlhompha ga botse mara mama go ne ntongwe ke sa ikushi lebaka ang lena le ba babedi ntle le boloi ke gore ke motswadi ke makhelwane o rata go controla gore o hold o monyane motho monyane motho mogolo tshwanetse a tlhomphe motho monyane mara ena ha e bjao so o go laola le ge wena o le ka gagago thank you papa o go laola jwang so o tsena haka a nne mo sofeng a re sofa hao ye e monate a re ba le mo teng mo rona re nyoko kolma ke re montsha ka mo ntlong wa hana o go laola ka gore o robala ka gagago ha ne tshwanetse re ena a dire ka mokgwena a nyakang ka teng a khotsofatse pelo wa hae and then a tsamaya motseng wa hae so here mokoba o re eng ha le nyake ko ngoba mina le re ke a loya so nto yena kena a bolelang ka molomo wa hae le bana ba banyane ba itseba and la le ma anule ko di-partying kae o tshwanetse re yena tshwanetse re a bolele tsone le tso ene ba mokhale he ba mmutsisa gore wa loya na angazi so ha re tsebe gore a ntshara hae ke feng yena ke yena tshwanetse dipolele yena ka boyena
mama batsho wena uyakhuluma ukuthi wena wazi ukuthi uyaloyera kanjani baba umreme Yeah. usesilwa ngakhuluma amala ahlaza ngami angangisukeli ena ngikhumbula ingena ngakwakhe ngifika ngihlala esofeni ngekani ngiya ngoba ngiditshe nabo bomakhelwane ngimthola ahlezi angakhulumakhe yena nabakhozi bakhe ngolosihlanu bebagcwele ijarada la wakhe la bebamthipha ukuthi yena nafika la khulumatini yena akakhuluma iqiniso usuke la mina bengisumntwana engomeni yeah wathi uphethe libele liyachayina liyampeyinela wakhamba wayekhabo mina bengisumntwana engomeni ngithi wathi ngizokuza amasokana nakezanga kwakho azange eze uthena kabuyako abantwana bathi makathepha ubuyila ngithi ukhambe sirege nakabafikako uthi kimi uthi bathi ubuyile mina ngiphuma ngakwami ngithi ngiyomhlola ukuthi ukhambe njani libohlile ibele na uright na nangifikako hawu umuntu snacks likayi ake hawu umuntu wabasnacks ngizibuza ngingedwa ngithi mina ukhambe njani upholile na uthi ngifodile hawu jiki umuntu abantu nabayangale bathi hawu umuntu lo uyagula ibelela livuvukile lingaka ngithi mina ngazi ngoba ungitshela ukuthi alika upholile ezwisisa ngathi mina kuye ngathi kimi ngiphendula abana ngathi mina umuntu loya ekuthomeni kwagula umntwana wakhe ongakanyana umsana wakhamba wayekhabo wabuya nomntwana selapholile umntwana wezanga kwami wafika ngakwami watshela umntwana nami ukuthi aba ukudla ufuna ukudla uthwere kitlala mina ngapha umntwana nami ukudla wadla naye abantwana bathi baphuma endleleni bahwelela umama lo bathi mamketeketshana ujile kamo ashiyanisa atopa sihlaku ashiyanisa ngwana unyakilogwa bona byana ushiyana uja komitsini wayikushisa ngoba indaba lengizwe batsho ngingakabi yitshelwa nguye azange ngiphendula ngathi umuntu lo yazi unendaba eziningi nedanga ekhabo nakabuya kuba nendaba eziningi ithi mina ngiphume kuye ngimlise kwafika la lo kade ngize naye la ahlangahlangana anomntwana wakhe mina ngathi nangibuzako ukuthi wena mntwana khani wakhamba nomuntu nasela hlangahlangana wangabuya naye in lo wakhomba loya ngomuno wathi wena uzokufa uzokubulawa umuntu asihlekisa yena lo uyasiloya mina ungiloyela ihappiness yanga kwami nobaba kwakhe ukhambile ukhambiswe ngimi umntwana wayifakazela umntwana ukhulume ngoba ifakazela anommake wathi kilapile ki wena makabini uthe kilapile ki wena makabini afetsa mo ngwana la nshupa ka mnana re kilapile ki wena ibile bo malume ba etla batla lingaka yo a ibitsa le ka lebitso ngaka ya teng a ke tsibi ke ya khona ko Falbank ya re batlo nthabuloi waya khuluma manganga khuluma iqiniso ukuthi mina ngikhulumile ngomama lo waya lalela indaba zabantu ukuthi yena afike la akhuluma manga ene babumremi utshwala ngali ngiyabusela azange ke ngikhulume abantwini ngathi mina la ngibuya khona bangiloya ngamarunga nginikela ama phone number abantu bekade ngihlala nabo even nanje mina nangifike ekhaya emapotla akunamuntu bangibona ngihlezi ngaphasi komuthi bayeza abantu bemakhaya bazokuhlala nami ngaphasi komuthi ekhaya why bakhuluma manga even nayo umakhelwana lo ukhuluma mala zange ke ngathina ngihleze etshwaleni ngikhuluma into le ngiyikhulume nje nangiqeda ukuyizwa ingiphethe kabuhlungu nangiqeda ukuyizwa ngaye lokuthi mina ngiyaloya ngilokho ngizoyikhuluma ukuthi uthi mina ngiyaloya uyezwisisa ngimloyibele ngesikhathi ngizoyikhuluma ene nangikhamba endleleni la khamba khona yena nakafika ebantwini uthi mina ngiyagula ngikuliswa ngumamgeteketshana wayatsho njalo abantu sebangicala kumbe endleleni abantu noma bakhuluma nabantwana bami umuntu akhuluma nomntwana uthi hey ke wa makabini ngwana namile sebabaleke bagedwa dedela abantwana impilo enjani le bayikhulumile nabantwana msibukenge ngiyikhulume la mara abantwana bamtshelile babukapa ukuthi thina sikhamba kabuhlungu endleleni ngoba umamloyi kungenxa yomuntu lo yena akakhulume naye ukuthi ufuna ukuthi sizwane ayikhulume ukuthi iye mina ngitshwile ene nenyanga le itshwile itsho ngamabanga mabi ya go rala motho gore ke moloi banna ke molato mogolo ene gore lena lelo le baagelwane so ka lebaka la go šupana ka menwana le bitsana ka baloi ga se taba e botse ene le lesole le batswadi le tla iša bana le tla iša baagelwane ba lena
a ba sa tseba gore ba eme le mang. Ke bone mama o emiša o nyaka go fa se sengwe maybe sa polelo. Ne ke nyaka go bolela ke botsisa Maki gore Maki maloba ka mo he dikoma di bua ka mo next door azanga ore batho ba basadi ba disile ba falbanga ba re wena moloi maloba nyana nangizokhuluma njalo kukhuluma ubhutilo wamadress ngambona jamena lo uthena kathi kimi bese semnyanyeni thula makadineyo bekajame naye wena ungekho usemalangeni lalela ubhuti loyo uthekimi sihlezi ubaba lapha ungiphutshwala wathi bona nginikela utshwala ubhuti lo wathi ngithelela ngathi ngoba butshwala bemnyanyeni ngamthelela nangithethe ukumthelela ubhuti lo thena qeda ukusela wathi ya ibile wena barile waloya unchacha kayini kare ura uri taba ye serious ene vele khulume bona ngoba mina angihlali musa ngihlale eFalbank ena sangikhulume ngabantu bemasimi o taba ye shetse tsebagala le Falbank eFalbank ayikhulunywe ngomakhelwane ba re ba bamba Falbank ba mbatlhadisi so o ile mosadi ba umuntu ofika lapha eLofanten motho wa Falbank wa DC ba moloya re le ko monyanyeng umuntu ofika lapha eLofanten wakhulumisana lo sesilo sasa kasangilochisi sasa selazi ukuthi mina ngimloyi utshela abantu ukuthi lina lidumelela oatle kamo lilibeleng litlo isola ura uri naka tshwanela go re ke kwane le batho ere ke botiše mo taba ye ya lena le ile la go isa ba ile ba iseka kgoši le ile la iseka se le baagelwane rena a re botsa sele o notile mo ge nke ba re boditse nke be rile o tshwana le ka metlha ge re fapane re kgone lokisa nke be rile ra nna fatshe and then ra ilukisa so yena o notlile mo rena re tsebe selo re le bomakhelwane so ga re batho ba ne ba le ka mo ke ba bomakhelwane ba strata ba ne ba maketse gore gante go diragala eng ne ba sa yo mothipa selo ne ba ile makala gore go diragala eng re lutlwa ko di-radio because a ba itse selo gore ne go diragala eng madine o ska mpisa ka sorry wena awuzoyikhuluma nikhulumile beniyigroup nonke kade nilapha nitshwile nathi nizokujamela umakatsephi lamuyemela bakhulumile bathi sizomjamela ene kukhona nama abachoko ukuthi bazokhuluma ukuthi yena utshwile so ngikhuluma iqiniso ngikhuluma ene wena indaba leyo ukuthi uyazi fall ngoba uthena ukuthi kwadabulaphe ngathi mina ngidabulaphe ebile wena kunguwe wathi kimi wathi how khani wayilisa dulifasili bulelesana idaba yi ngathi angeke sikhone nina nanhlezi lapha benimplanisa ene nimthipe wrong ngesikhathi esirong nayile ukuthi niyakhona ukumjamela asikhambeni sekhotho nekhotho nomjamela makhelwane taba ya hao ya buloyi ayithomi mabani ka letswele la mme ithome mabani ithomile ne mama ke taba ya gale ka teka kapa a se taba ya mabani ya mme ithomile jwa le mengwaga re ha o rile ha itla ka mo saeteng la rena a dula ka nna ka saete ya kako ha tla ka mo saeteng la rena a thoma re motlwaela a re botsa hile batho ba kwa tswang a ba utlwane le yena bo makhelwane a hae ba re ke moloi o ile le botsa taba ye go tloga kwa tswang go itse from kwa tswang a ithomi mo se ona le ntwe ba e bakang ba babedi ke ba ke ba botisang gore ga botse go bakiwa mo right ke gopela as a chairperson of this meeting ke gopela go interfere go ne le ntungwe ye ke sa ikwišišeng ga botse lebaka la gore ke se ka kwišiša ke gore molli wa rena a re no re mohlomongwe ba bolela nnete o a bolela gore batho ba re ke a loya wa ekwa a re ke a loya o re batho ba re ke a loya ka polelo yeo ya gore batho ba re ke a loya o roma mang gore a tsamaya botsa batho gore yena wa loya gona o fa mang matla a gore a boe a mošupe ka monwana a re wena o moloi yena a sa re ke a loya a re batho ba re ke a loya ngwana wa morwedia mme o ba e boletse le maloba le go ndwa le tšweletše gore o šupile mme o ka monwana a be a tsentšha le taba ya gore bo malomeage ba yetla ge ile gore mme o ne le go bolela gore batho ba re ke a loya ngwana wa gage o tšea kae matla go mošupa ka monwana a re wena o a loya o reng a sa re ebile batho ba re o a loya a re wena o a loya
matla a o a tšea kae cause o gare ke a loya o re batho ba re ke a loya then ngwana wa gage o reng a senke a re ebile batho ba re o a loya a re o a loya ka taba ye e kwagala gabotse mara kore ke go kwa gabotse thwi mara ba santse ba re botse gore ba bakang ntle le taba boloi batho ba go ne ntwa e leng gona mo go bona ba ka se bolele mara ke nyaka go ba botsa gore ge e ka ba nyaka thuso ba swantse ba bolele nnete ya gore na ka kapa re baka taba ya gore wo mohlomongwe ke ile ka mosolla gore o dula le monnaka goba wo o ile a dima tšhelete a sempatele wo ke ile ka mo kereya a ne le monnaka ba dia tabaskete because le maloba keni o mmotsisitse mme ola gore mara gabotse ntle le taba ya go šupana ka benwana le re mangwalo ya mangaloye go ne le nto nngwe ye le bakang na Maki o ile ga a bolela a re no baka taba gore o nyaka gore laola le go ntsala ke so kwishishe gore ge a re o nyaka o molaola ga a diang le go le maloba a bolela le go ntsala go ya ka nna a bolela a go ne ntwa e boletseng motho a ka se molaole ka gore o dula sofeng ga gago no go ne taolo ya sa e boletseng ye leng gore yena o fila o kare Maki o mmeile khoneng gore ge le mano ba o e boletse ge e ka ba Maki go ne le se a se dirago sa go molaola go fitla mo e leng gore yena ga a sa nyaka kapa ga a rate ga a bolele gore na Maki o molaola ka eng then re kgoneng go solva ntwe e leng gona re e bonang ka baka la gore ya boloi a se ba e bakang ene ebile e ka se fele go nwale mara go ne ntwe ba e bakang ya gore o molaola ka gagage le go nwale ke dumela gore ga se nnete prof unless kore a no re botsa ga botse gore o wa ntaola o ntira 1 2 3 4 kapa o re ke dire 1 2 3 4 ka ga ge ke gana o dira so mara ya go no re ke no fitla ka gape prof go na le gore ge re ya gishana ke go ne go tlwaela go gongwe kwa gore nka no tsena ka bagishaneng ba ka no fetela ka kitchen ka go sola tša go ja ke tlwaetse that's what I do every day wa kwishisha ene tšatši le bona ba sa tsogang ga botse ba re ye o se kwa tla khurumula dipitša tša ka mo ga borena ke tlo no di tlogela mara ene ebile ke tlo tšola pele ka sola ka baka la re ke tlabe ke nagana gore ba raloka wa ikwishisha jwale mme o a re no re mohlomongwe o be a patlame ka nnete then ba re shifta re ya kolomaka a ke nagane gore ke ntwe e ka dirang gore batho ba be ba lwega ka batswadi le moagišana lena mo wa bolela gore le yena o e bona o ka re e jwalo gore ntle le taba ya gore mang wa loya mang a loe mang go ne ntwe le bakang batswadi le bakaeng mina babuka kapa yiki into engiyibanga no makhelwana nami angikhumbuli ngingenanga kwakhe ngibhalele esofeni bathi uyakulumaka beyahlala kulumagile nangiyanga kwakhe bengiditsha mhlambe nawuhleze esofeni nawuhleze esofeni isofa msini lokuphi ubuthongo sengilale azange khe ngimuzwa ngikharumeja mina ngitshela ukuthi batsho ngiphume ngakwakhe ufuna ukulumaka nangimthola akulumaka ngiye kwakhe ngihlala ngaphandle kunestupenyana ngihlala pha ngaphandle akulumaka esicoca angaphi mara namhlanje uyangirara nazongitshela ukuthi batsho mina ngiyamlawula angikhumbuli ngingasuka ngakwami ngayokulawula izinto zemzini omunye ukuthi izikhambe njani zingakhambi njani right go lokile wena o le moagishane wa mme o ge o te ketela o te kgopola ga botse o nagana gore ke eng ntwe o ile ngwa mofoshetša ka yona a se rate ga botse angikhumbuli baba a o khumbule awa ngikhumbule nke o jikisetse microphone ka kua mmagorena ke eng ntwe le naganang gore le ile la e dira ya ba gore le foshetša moagišana lena ka yona ntle le tšetša gore wa le laola ka 2013 ya he ke thomo fitlhela Fontaine ya makhelwane wa ka ke morata ke mohlompa
a se motswadi ka February ka ya ko makhelwane wa hae o na tlile ena maloba mo ka re a nkadime tšhelete ke nyoko ya hae Falbanka a nkadime wa ba le gore ko hae go na le funeral ka March ka ya hae he ke bua makhelwane wa ka o ke he a ntshwaretse Samboko a re mina ngayifuna imali yami and then tšhelete eo ne se ya hae ne le ya mokhotsi wa hae jwale le thoma go bolela wa mokhotsi wa hae yena le mokhotsi wa hae ba e boletse ba le ithuko gobane wena wa o tšhaba e re wena tšhelete o mphile yone ke tšhelete ya mokgalaba wa gago ya tekete so gobane yena o re tshosetsa ka Samboko ke he ke tshogile bosigo ba teng ka lala ke kitima ke nyakana le tšhelete gore ke mo gore mokgalaba wa hae a kgone go reka tekete a ye mmerekong ya ba ile hona mo and a se mathomo re sa boledisane re tle re sa boledisane re homolana re tu re fetana le napa le baka eng e le riang gore le seke la boledishana ke e re nyaka mo batswadi gore re kgone go le thusha a re tlo kgona go le thusha ge le sa re botse nnete nna ke yona yo nnete ke ra gore ka gore le hlwe le baka eng na engwe go ntse o kgonne go bolela gore o baka taba gore o maagelwane o re o nyaka go betha ka Samboko lena le tsere tšhelete a gage le e berekisitse o se tšhelete a gae ee ke adimile tšhelete mo mokhotsing wa hae mokhotsi wa hae a ya ko ena a re ka gobane o wa go tšhaba wena mmotse gore tšhelete yena o ile ko yena ko makhelwane o a madima tšhelete and then nna ke tshwanetse gore ke patele o and nna mola ke tseba tshwanetse gore ke patele makhelwane wa hae jwale wena o bethelwang ka gore wena a wa kgopela yena tšhelete mama wale wo be le nyako mmethelang ka Samboko mina zange ngathi ngiyombetha mina ngayokubuza umakhelwane ami imalami wathi imali uyiboleke yena ngathi mina ngifuna imalami lo wathi awu wakhamba uyithatha ngale ngoba mina ngimbolekile akafuna ukungibhadela mina ngaya kilo ene zange ngiphathe Isamboko angakhuluma mali la Isamboko kunaso mara zange ngasiphatha ngaya kuye ngaso ngamtshela ngathi mina before kuchinga ilanga leli imali leyo ngiyayifuna ngoba ngiyakababa kwami ngiyomthengela itikiti and ayisukuthi kukulwa lokho wayiletha besacolela nakwaba mnandi kwaphelela lapho right go lokile microphone a boela ka kwa malefa mma le boletse gore ga se mathomo le fapana le hlole fapana ya tšhelete re e kwele gore e le fapantšhitše ye nngwe ya tše e leng gore gantši ge le ne le go fapana le ne le go di fapanela ke eng le eng le eng a e gona le no ka pele fapana ka seno fapana mama le batho ba bagololane gore le golle re fapane nna a re boledišane batswadi ba ka re nyako wa bona maagelwane re nyaka go aga baagelwane ba gago le nna ke nyaka bjao mara ba ka se agege solwang ka ba sa bolele santse ba bolele gore nna le maagelwane re ile re a baka go tloga mo go ne nto nngwe ba se nyakeng go e bolela ene ke yona e ba lwešang ene wa e kwa gore le yona e ya tšhelete ga botse a e sobi yona no re tlo re lokiša melato mo molato re kgona go bona gore wo wa kae baagelwane ba ka lena go ne le nto le e bakileng go tloga gale mme makhelwane wa ka a ke motsebetse Ilofantein ke kwele o re ke gale le fapana wa e be le sa boledišane o sa motsebe ka ke re ke phitlhile Ilofantein ka 2013 and re fapane ka March wa 2013 be le lwetšeng yona e ya gore la loya ya tšhelete ya tšhelete la boelana neng ka bo May le lwile kgwedi ampore kgwedi tše pedi aga la tlela lwaneng gape awa ke last year and nna a ka lwa le ena prof nke ke le ke go bontšha bomme ba gore mo re mmerekong a kere la bona mo re mmerekong re a bereka ene a ra itiša gore re nyaka le batho ba bagolo gore le ka pota solo se e leng gore motho mongwe le mongwe wa se bona le re botsa dilo tše e leng gore still a di re fitlhiše mo ntweng ye e leng gore lena le a e baka go ne le motheletši o mongwe mo wang inboxa mo
ke nyaka go lemoša ntwete mabapi le this message o ko bona mmone la go bona dikarateng le tšha dikarata kere la go bona dikarateng go bolelwa dilo tše dintšhi kudu tše e leng gore most ke bohwirihwiri bo e leng gore ge letšatši le hlaba batho ba a fapana ke dikarateng ke jwaleng ditaba tše di tšwa mmowe ke mabarebare fela le bohwirihwiri bo e leng gore ge letšatši le hlaba o mongwe o tla ba a sa bolediše o mongwe batswadi re nyaka go le yaga mo ene re kgopela gore as long as le sa kgone gore botša nnete ya gore ga botse le baka eng go le botša nnete le tlo no tšwa mo le sa le gona ka mokgwa o le tlileng le le ka gona because a la tsebana a la gola ka moka le kopane ko di-RDP ya ke gore go ba le tsebane before di-RDP le tsebane di-RDP kgaitšedi ya ka o boletše gore le batho le go lwa le boelana le lwa le boelana le lwa le boelana ge re butša taba ya gore na ga botse le lwa le boelana gantši le baka eng o boletše ka taba ya tšhelete go nwa le ge re botšiša gore ye nngwe ye le ileng la e baka e be le bakela eng ke yona e mola e le gore ye e kwagetše e le gore ga se yona e le lwešago wa e tlatsela wa re tlo re elwa re boelana re nyaka dilo tše mohlomongwe le lena le ka re botša re nyaka dilo tše e leng gore di a le lweša la boelana la lwa gape la boelana la lwa gape la boelana le baka eng emma mina babokakapa azange khe ngilwe naye sabuyelana kaningi usesilo ufikela siba ngeyemali sazokuba ngale le ene ukuze singazwani ingiphethe kabuhlungu ngoba ngikhamba kabuhlungu endleleni vele mina uThenet nakuqeda ukuyikhuluma ngazitshela ngathi umuntu lo ekuthomeni ukhulume ngomntwana ngizwe batsho yona azange ngitshele straight azange ngimbuze ngazithulela mara ngazitshela ukuthi empilweni nami ngcono ngiphume kuye ngibone ukuthi kusasa uzokhomba abantu ukuthi uyamloya mara yangabona ukuthi le yebele ngoba imphethe kabuhlungu ibeleli limthwenya asola kapholi ukuthi ngikho akhamba tshela abantu ukuthi uloya ngimi angikhumbuli ngilwa nomuntu ngibamba isikhupe nakanye ke nyaka go bolela polelo ye e leng gore gantši e ne le go bolela ke dingaka le ba profeta moroka o tla ntlhatsetša ene ke nagana gore o tla e hlatholla ge motho a ile ngakeng o ne le go botswa gore polaya ke mong ga e ne lebelo o ne le go botswa gore moagišane wa gago mme a ka no be a ile a ya go nyaka tša bophelo ba gage ge a fitla kowe ba mmotša ka moagišane wa gage o e leng gore ke yena mo hlokišang boroko ka gae dilo tše ke dilo tše re di hwetšang ge ntše re tsamaya now mola re beng re le gona ga mmeo go ne le motse ka mo mme wo ge o fitla go yena o tloga ga mmeo o tshela motse e ba ga mmeo go ne le moagišane ka mopeng go ne le o mongwe ka mo morago mohlomongwe ge e ka ba ile ya ba jwalo kgaitšedi yaka gore hlokomela moagišane wa gago ka gare ga baagišane ba ka moka ga bona nkane o kgethile go lebelela go hlokomela o a senke ke tlhokomele o and ha ka ya ngakeng ngaka ye bolelang ke ngwana ga gwa re e tla le bo malome ya ge le yena o itšere ka yena o boletse a kwatile and ha ona ngaka felo o boletse a kwatile and ha ona ngaka felo nna ko ntlong yaka ke bebele fela right prof mama jwale ka gore ngwana o rile molato shu le ile la mo gopela tshwarelo mmeo a zanga ka ya kwa mara wa bona gore ngwana o rile molato then wa ile na lebele sa ye go yena la go mo gopela tshwarelo gore ngwana o rile molato mme o wa bela ha o bolela le yena wa kwata and o tshwanetse gore o tsamaile motho re
motho o a mo calme down wa le betha ga botse mmeo gore o re thusetsa ka Samboko ga ne wena mama Samboko se gape o tla swara le wena o ka stene ko motseng wa hae ka o a tshwere Samboko ene no a bolele hore na motho o zongenayo ntle le permission ya hae a tshwere Samboko ene ba stay ba Samboko even le bana ba banyane ba motšhaba ka sona Hlatse wa itseba taba ya Samboko awa nna se ke se bona wa se bone la tseba ne wena mama o se bone go riagala Samboko bona ka yona ngwaho wa 2013 a tshwere mo tupung le mo pela monna hae mo khala ba hae a tshwere tswa re mina ngizomshaya mina a re uzoshaya ma a tsho bana a tsho wena ya ngizomshaya mina ngayifuna imali yami ka Samboko la tseba gore ke eng ne la tseba still prof ke nyaka go bontšha gore ngwana o rugile mme wa ka moagishaneng mmago ngwana a palela ke go ya go mme wa ka baagishaneng go kgopella ngwana ga ge tshwarelo ka dilo tše a di boletšego o re mme o bogale ebile o re thušitse ka Samboko ke a motšhaba go ra gore wa motšhaba mara o paletše ke gore a kgopele o mongwe wa baagišane gore ba mo fegeletše ka lapeng la mmeo a ye go kgopela tshwarelo number 1 number 2 maloba ge mmeo a tlišitše bothata mo radiong o ile mo go mmeo a fitla a re go yena nke o bolele gore before o tla mo radiong o ile go yena wa fitla wa reng uba Malifu ungifonele wathi uphi umama lo okuphara ngomlando kuloya ngathi khona wathi ngibawa ukuthi uye kuye umtshele ukuthi siba ukhuluma naye mina ngakhamba ngajame egate yasabungena ngambiza abantwana bambiza weza wafika wathi thobela ngatashe ngathi makhelwana ngibiye kubaba uMremi bengiyokufuna usizo lempilo wami so ngamtshela ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nawe wathi ubawa ukukhulumisana nawe wathi kimangiphendula wathi na batho ba hao akibanyake kamo eno ba butsura ba amogeleka ne re eme re ba babedi ka re nna hape ke nyaka khotso ka gore ke tsamaya botlhoko mo tseleng ene batho ba ntibelela ka mahlomang a re kganti wena wa loya na ebile o thomile ka gore ke kgopelo o botsisa ka re botsisa re kganti wena wa loya na ka re nna ke loya re okay ke sharp nna ke sharp ka o se bolelisa lebile a re thomi tšeo ke be ke tloga ke nyaka go tseba gore wena o ile mo go yena wa ekwa gore mme o ile mo go wo kana wo o tšhaba wo o a tseba gore ga ba kwane mara mme o ile mola go wola a fitla a modumediša a re ke ile go nyaka thušo ka bophelo baka le gore re kry-e thušo ka bophelo bo e leng gore nna le wena re a bophela ga se bona wa kwa gore mme o le ka moraga gore a šupiwe ka menwana o sa phethagatša yela o la mo tsebang ka yona ya gore ke motho wa khutšo o tseba gore a ne boikgogomošo kore a ne pride ya gore a tepone diphošo o nyaka go lokiša ene le se sengwe se se malome ka kapa mme ka mola o re ishe ka mola Malefu mama wena wa motšhaba mmeo ngwana ga go wa motšhaba mmeo vole ngwana ka ra motšhaba a kgona go mmotša gore wena wa loya motho le motšhabang le ka molata la mmotša la re wena wa loya gape vole mo o tlo le betha mo a ke re le re wa betha ka Samboko o tlo le betha lena le berekile jwa le mmoditša le kae gore ke moloi o na le ko tšhekong ko yena le makhelwane wa hae ba ile go shaka le ngwana wena mmage o se gona le yena na le gona ko tšhekong ko ya bjala emapele be ba shaka ba nwele na ba shaka taba e nngwe ya gore ba re ba mtšheletse makhelwane wa hae yela maagelwane ba e bolela mo
ke ra gore tšatši leo bua le ka ge ile gore ke motho wa go itiela ya motšhaba a sa nka etla ka ga gago wena o ile re go kwa wa no dula fase wa palela ko go ya ka ge ile gore le ya motšhaba o le tshepiša go lebeta alright ane le haka a senkatle alright mama o bolela polelo gore o ile nyaka go go betha ka Samboko o ile wa botša ba geno o ile a botša baagelwane baagelwane ba ile ba reng ka taba yeo ba re ha right Samboko se o tlile le sona ka ga gago na eme ko motseng wa hae motse wa hae le wa ka a se kgole le kgole ke tshepa ntate wa jwale okay a ke re motse wa gage shu wa gago shu Samboko se o tlo le betha ka sona buang a le ga gage lena le ga lena wa khona o tla haka ka Samboko o ile a tsena ke nyako tsware o ile a tsena ka Samboko se ka lapeng la ga gona a latile ma o na kitimisa mosadi o mong ka sona tšhabela ka mohaka gane wena mama so wena wa khiela mojako o ba e thoma taba e hey bona maki ka mola gore o a khotsa ka gore tabe ke mathoma e kwa ibila o ka ra a go pola e kwane mme o a beng a kitimishiwa ka Samboko le be le tseba gore o dirileng go ba lilela kwa gore na yena o be a mo dirileng o do mpulele makhelwane ke tsene ba nkitimisa ka Samboko wa mmulela ka utlwa gore ke lentso la ka mmulela tsena ka and then wa palla go go botsisha ola gore na he o mo dirileng a go kitimisha ka Samboko ga ka ke ile ka re ke mmutsisa mmeo awa ola o motsentshitse ka monto arawa o do nkitimisa ka Samboko wa batho ba modimo so vale wena o ile o no tšea taba gore o no kitimishiwa goba o ile o a sanka wa mmutsisha ke mmutsisitse a reng yena ga go fetola a re wa ntela a ke nyako mmolela ka lebitso jwale wena o felleditse o mmulela buang ka mo ka gore ka ntle ba mo emetse ka Samboko o feleditse a tsamaile a ile ko motseng wa hae wa tseba mama wa itse ba taba e na baba umremi indaba ekhuluma ngumama lo yazi rehe ngeqiniso ngomma ngimfungalele emathumeni azange ngifike lo fanele ke ngigijimisa umuntu ngeSamboko mara Samboko nginaso mara ngikhumbuli wena usithengela ukwenzani le Samboko lesi awu Samboko esimna ngesambane ngikhalime ngasabantwana bami mama ngitsoyenye mama we ngesami fura abantwana bami ubashaya ngeSamboko mama uba betha ka Samboko bengibabetha ay no ilukile ko fe moagishanola taba ye kaka ya gore banna mosadi ya motse ka Samboko a kitimisha mosadi o mongwe wa motse a be a kitima tsena ka baagishane ka kgopela thušo o ile wa ekwa wa itseba ke mathomo o ekwa gape ge motho a kitima kgopela thušo o re banna ya ithušang mothušo wa nkitimiša wa nkitimiša ande ge mme o a be a kitimiša o mongwe a kitima a tšhaba ebile a tsena ka ga mme o a kgopela gore nthušeng banna mpuleleng banna Samboko se siwe ke dumela gore go be go swantšeng ke be go ne le baagišane ba ba kweleng gore ka montle ka mo e hlakile ke moka baagišane ba tswa ene ge nkebe e le gore ile ya fitla mo gore baagišane ba tswile e le ge ba ikwa moagišane o mongwe a lla kgopela thušo mme o nke ba ikwele nke ba itse ba kare ke o mongwe wa baagišane ba bona e lokile magagesho mama a ke nyake gore re tle re be mo tabeng e lebeke e tlang kapa ka labone taba ya batho ba ya se ba se bakang ke a mpopota kore ke a setutla ke e koto re ka se e hwetše mama we go ne nto nngwe ye o e hlalositseng ga dilo tše gantši o di hlalosang le tše o di bolelang a ke di kwe gabotse go ne le taba ye o e boletseng gore ge mme wo professor o botšišitše gore ruri le tšhaba motho ka kitimiša ka Samboko a le phara ka Samboko a le mamola ka Samboko ngwana gago a ba le sebete sa gore a ye go mošupa ka monwana ntše a tšhabiwa motho gore lena le a loya ebile jwale ba be ba le jwaleng ba bolela taba yewe o e boletse ka mokgwa kere
ba ne ba le tshekong tshekong jwang khane tshekong ke leina la pleke go ba ke ne ba seka babu kakapa ngesikhathi leso sesilakutshela mina ngathi ngiphekelela umama bekazongibuza ukuthi uzongiphekisa ngani ngesikhathi umakhelwana namlavela abhalela kukhuluma abhalela kuphefumula ne bese mina ngabuza umntwana wakhe nakhona bekungakusasa babizene barasa ngaphandle ngibezwa barasa ngaphandle ngaphuma mina ngathi ngiyokuza ukuthi baraselana ngathi nangifika lapha ngathola babangindaba kamakhelwana lokuthi uvalekile basho omunye uthelele la kata khona ene bengakaseli ngaleso sikhathi bengakadakwa nabo bebangakaseli mina ngathi ngibuza umntwana kasesi lokuthi ngoba wena uzile ngakwami wathatha umakhelwana la wathi sibuyele la kade sikhona why naselagula ungabuyi naye kungesikhathi umntwana lo azokufika gogo umntwana wakhe ariye ukasibulela ditaba akuna muthatlo usekisang akuna mutswadi akamo bese nakagogo umntwana eza besidablapa ngakwakhe distance besidablapa bese sukile sithabene esinengi ne kinyaka a re tlogeleng ya motho go palla go go phefumula o te phetoletse maloba gore a mo wetabeng ya gore o tšheletse ke mang yena e bile ga itsene besidablapa ngakwakhe the distance ya ga ngivuleli gate mina ngifike edraten ngathi ivulani idrata ngiba udlula na let lapho ngifuna ukukhazela baba mama ke gopela o ntheeletse ke gopela gore ge re go botsiša potsišo o se kwa e justifya o arabe potsišo e re go botsišang o fetša o gomole the distance ya gago le morwedi ya mmeo ga ba go šupa ka monwana gore wa loya ebile bo malome ya ge ba etla distance e be e le e kakang esiso o be le kgauso le kgauso mo e leng gore o bile le sebeteng tša go tšhaba gore wena o a itia mara a no go batamela go botša taba yeo e lokile prof e mpotša gore mme o a ba motšhabi o motho mongwe le o mongwe o motšhabang o bolela le yena o reversa le ka reverse gore ka nako ngwe le ngwe ga ka le ka go swara o kgone go tšhaba batswadi mme moredi yago o fošeditše mme o kudu ka polelo ya gore a hlothole bana ka polelo ya gore a mo šupe ka monwana o ka se šupe motho e seng thaka gago ka monwana sa mathomo moredi yago ke moredi ya mme o go ira gore e sa le mmage gore o swanetše a mo hlomphe o ka se šupe mmago ka monwana kore mo tabeng ya gore yona ka gare ga sininyana moredi ya go dile melato e mentšhi kudu mo go mmeo ya go šupa mmage ka monwana number 1 number 2 a botše mmage straight gore mma ngaka yetla go ne go ngarinya ke go fitla ka gore ge re ka nyaka go fitla ngaka e o e tlo tla ka mo ene ngakewe e ne certificate e ka gare ga association ya dingaka e tla fetša e tsena mathateng le yona so a re nyake go fitla ko wena re nyaka taba ya gago le ya gage fela gore ngwana o mongwe le o mongwe ga a dira molato o direla batswadi ba gage ga a titirele o feitše mme o ka go palela ke go kgopelela ngwana ga go tshwarelo ka melato ya go mošupa ka menwana a bolele mantšu a seng a loka mo go mmeo a be a thomele bo malome kgaetšedi tša gago maaka gore di tla le ngaka o e bolela gabotse gore o e boleditše ko go kwata re gopela o kgopelele ngwana ga go tshwarelo mo go mmeo o mo šitetše Makabini ke kgopelela ngwanaka tshwarelo ka taba ya o boditseng yona gore o moloi and a o šupa ka monwana mina ngizomcolela umntwana akazinex umntwana kuzakhuluma into le uyizwe ngomzali bebayikhuluma ubazali that is why umntwana labe nesibindi sokungikhomba ngemino yena ngizomcolela ngoba akazinex mara ngoba yena atsheliwe ukuthi umama loya that is why umntwana la khulumile bekhulunywa phambi kwakhe re a leboga tshwarelo ye o e kgopelela ngwana gago go mmeo motswadi ya ka e be ye e tswang pelong ya gago o seke wa kgotsofatša batheletši kapa wa kgotsofatša rena re le bokakapa se re se nyakang ke gore le baagišane
le bueleng le pheleng ka moka le phedišaneng. Moagišane o phala ngwaneno wo a leng kgole ka baka la gore ntho nngwe le nngwe e diegang ka mo lapeng la gago moagišane ke ena a e bonang pele. Ge ba geno ba itla ba botšiša moagišane gore na le bone jwang. Jwale ge le sa kwane le baagišane ke mang wa tlang go hlalosetša ba buo mongwe se yena a se boneng. Makabini go tšwa boteng ba pelo ya gago ke kgopela gore o swarele ngwana mmeo o be o swarele le yena kore go tšwa boteng ba pelo ya gago motswadi. Ke a tseba gore o kwele bohloko kudu ebile ke a tseba gore ga go bonolo gore kore taba ye kore o no itša o e latlhele ka gare ga metsi o phumule mo pelong ya gago. Mara go tšwa boteng ba pelo ya gago ke kgopela gore o swarele lapa la mmeo. ke tlo le swarela ntate ka gore ke nyako phela monate le nna ke nyako rolwa moralo ke o rweleng. Wa tseba re a leboga ene mama o kgaleme morwedi yago a gole a tseba gore motho o mongwe le o mongwe a lekanang le mmage ke motswadi ya gage o swanetše a mo hlomphe. Ene le batswadi ka moka tlogelang go bolela dilo pele ga bana. Ke e boletše le maloba ge ke le ka mola ga gago mma gore go bolela nnete profo batho re a seba. La tseba batho mo re dutšeng gona batho re a seba batho ba modimo. Mara ge re seba ga re rome motho mo gore a tsamaye go botša o mongwe gore be re bolela so ka wena kapa moketekete o be a re so ka wena. Hlokomelang dilo tše le di bolelang le dikarateng le bomme ba bagolo ba e leng gore ba swanetše ba tšhae dikarata le bomme ba bagolo ba e leng gore le swanetše le no phentše le sura le phentše le sura dilo tše di tlo le lweša. Nke go tsene ke bona emišane tsa go makhelwana a ba tshameke dikarata ma tate kaka a le tshameke dikarata gape go ne motho o mongwe šo wa le tseba more batho ba gore a ba tseba ba tšhaya dikarata dilo tše ka moka ga tsona di tswa sekolong ba tshameke dikarata a ba tshameke dikarata sora maki wa sora mara e seng everyday mara dikarata wa sora goba ba sora ha o tsatsi le leng ke boreka o ba mama wa sora goba ba sora a ke bene motho a sorang ke wa kgonang gore a boreke wo tsatsi leo ha bo kreile ko monyanyeng o bo sora bo tšea kae tsatsi le maybe ko monyanyeng ba mo file go ra gore wa sora kere mara e seng mama re bola ka taba go nwa re bola ka taba ya ditshemo gore mang o nwa neng a nwe neng a nwe motho wa nwa re a leboga ifa mme mo o nyaka go bolela makhelwana mina ngaphakathi kimi bengiba uxolo nayi ukuthi nginalapha engagadanga khona nayi ukuthi nginephoso engikwenzele lona ubawa ukuthi ubatshela bobaba ukuthi ngikwenzela iphoso kuphi mara yeli ukuthi wena uyazi ukuthi ngaphakathi ngikulimazile ngiba ungixolele mara wazi ukuthi nawo indaba yokuthi ukhamba utshela abantu ukuthi ingihlukumezile emoyeni bengingalali nebusuku naguduza into bengisaba bengibawa ukuthi ungixolele kikho konke okumbe engikwenzile kuwe mina ngingakatsheje ukuthi ngikwenza okumbi njengokutsho kwakho ukuthi ngiyacontrol mhlambe nakade ngikhuluma bengingazi ukuthi mina nangikhuluma nawe mhlambe ngikubonisa into bengisitshela ukuthi ngiyalungisisa ngiyakhisana bengazi ukuthi ngiyacontrol ngibawa ningixolele nalabo abanye abomakhelwana abangizwako nayile ukuthi navane ngikhulume nabo mhlambe babona ngathi ngiyabacontrola ngibawa ukuthi bangixolele. Ene pele o fetiša microphone prof ke nyaka go bontšha lebaka la gore batho ba ba ratanang ba eletšana ka nnete go sa kgathale gore na e tlo o swara mmata ka jwang kapa e tlo o swara mammang jwang. Ge ke go rata ke tlo go eletša ka nnete ka mareske ra kwana nna le wena mara ge o ya go ba o ne o nnoši o tlo go tseba gore ntwela ka kapa a e bolelang ke nnete. Go ena le gore batho ba go ratele maaka ka mara ba go hloele nnete go le motho o phela. Mme o ge e ka ba o ne le go tla go lena a le bontšha mola ke kwiša gore maikemišetšo a gage ga se go le laola ke go le bontšha diphoso a ke re le boletše gore ko o mogolo mo go lena jwale wena maloba wa be wa bolela mma wa re ke motšea jwale ka motswadi yaka jwale ka ge e le o mogolo go nna jwale mo dumelele gore
so longa sa go gotle ka phatleng a re le yona o zo e entsa ngekane a go botsa fela tsa mo dula fase mme o phatlala tse dilo tse a go botsang tsona o tšeetse di ka go thušang tse di ka se go thušeng o di tšee o di lahle a go gapeletse gore o tšee maele a gage ene mma o seke wa emiša go ba eletša o ba eletše ka lerato ge ba tšea maele a gago ngwanešo ba a tšere ge ba sa tšea a ba a tšea ka baka la gore motho mongwe le o mongwe o tšea se a bonang o ka re se tlo modia motho sa mo phediša iye yona injalo baba ngoba nami nginje noma bona bathi ngimkhulu ngiyadinga ukuthi nabo bangakhona la bangangibonisa khona mhlambe ngithi ngiyakhamba ngikhambe kumbi eze kimathi ma ngikubone la ungakayegadangi kuhle ngikubone la ungakathi kuhle akusimahloni ukutsho kuye ukuthi awa ngiyakubona noma ngingaba bukhala njengoba athi ngibukhala okusala ukuthi yena ungitshelile ngizosala ngizibuza ukuthi umntwana lo bekathi ukuthini nakajoso sokosi ukuthi mina ngizilungise mina shuthi ngizobe ngenza iphoso ene ke gopela gore ge ke be ke re o swarele lapa leki o swarele le bo malomeage ba ba boletseng ka bona mohlomong ka lotse ba sa di tsebeng gore ba etla ene o se re ge o ba bona ka kua lapeng la kgaitsedi a bona wa re jona jo shiba o batlile ba tletse nna ba tla batlile go bona kgaitsedi a bona ba tla ba sa atlela wena sesi phosho e dira ke motho le fahlwa le lebeletse leihlo le le tee a le bone gabotse mahlo a bona gabotse ge ile a mabedi le a hlokana le le baagišane ko mogolo mara o wa go hloka mo dilong tše dingwe mama ko monnyane mo dilong tše dingwe o wa mo hloka ene ke boletse maloba ka re ntwa ya lena e felletša e affecta le baagišane ba lena ka baka la gore ga ba sa phela le lena ka khutšo ge o lane le wo la o raga ba yang hleba ge wo a e ba le wo la wo raga ba khuluma ngamina shiba le ba bolela ka nna kushukuthi ba khuluma yona indaba le yokuthi mina ngiyatobora le trafile baagišane ba lena ka mathata a lena le batho ba bagolo le batswadi le di role model tša bana ba lena le tsebeng gore se le se dirang se reflecta ko baneng ba lena ene ba tlo se latela because ba a tseba gore batswadi ba bona ba ka tsogile ba bile wrong ba a tseba gore ntho ngwe le ngwe e diang ke batswadi ba bona ke yona te kgalemeng batswadi le batho ba bagolo o mongwe le o mongwe a ye go robala ka ga robale boroko go sa dumediše maakhelwane o mongwe le yena a robale boroko go sa tsoga a dumediša maakhelwane prof ke a e fologa kgoši yaka ko go fa yona ke e fologile ka gore yalo alright nna number 1 ke gopela go botsiša bomme ba ke gane ba gopelang ditshwarelo gore banna ba bona ba kae o baba mina o se tropeng o baba uphi mama ha teng tsamaye la bona lena ba agelwana ba babedi le lwang lene bothata bobedi ga lena le le bothata wena wa bajwa o sepela le leswiswi go na le gore le thušane le šupana ka menwana 1 number 2 taba ya jwala le ba bagolo tlogelang jwala le ka seno jwala le batswadi bana ba lena ga ba le bona lena le tagile bana ba reng a e kgonagale total lo motswadi santse a lebelele motse wa gagwe 1 motswadi santse a tlhokomele bana 2 motswadi santse a tlhokomele gore magodu a tsene ka ga gagwe motse wa gagwe wa thegega bana ba gagwe ba pheta ditaelo so lena a le tlhokomele a le ne tlhokomelo that's why le wala ke mathata a le wetseng gone jwale le thušitše ke modimo re letlemo a le go tsama le blameana wena mama wa ba bua santse wa lafiwe o fiwe ditaelo o be right ene wena mama ga ba shala ba go bitša o ka kwa ba go bitša ka moloi o bitša ke batho go feta 5 o tsore o ne le swiswi o ne dibate o ne street go ne nto o sepela le yona
lapa le la gago le lene bothata wa e gare ga malapa ka moka bano kgetha la gago ba go bitsa ka moloi ge moagelwana a ria modiro a re gore lena baagelwane le tle le no jwala o re lena baagelwane tla le nthuseng ka dizwana le ntlhokomeleleng baeng nto ya jwala ye le golle santse no fela le segiša bana ba lena ka batho ke a le botsa nna nka se dumele gore mme a ne jwala o tla bonwa mo nna ke seng gona ene a ke tlo dumela gore kua ga ye ga gone mediro ka baagelwaneng yena a ye go nwa ke ding tša yang go diria ga a fetša go nwa ke polelo tše dife tša tlo di bolelang ga a fetša go nwa ke tsona tše di tlo re tlišang mo radiong le swanetše baagelwane ke ba go hlokomelana bana ba gola ba le ka moka ge ba šala ba gola ba fihla age ya gore mong le mong a tswe stena o tswa stena ga a fihla mo a yang go aga gona o ya go kry-a ngwana bo pele wa ile go gore ga a belegwa le yena mo go teng re thoma go ba bana ba motho seng gore re fetogelane manaba lena le fetogelane manaba le lwa seng sa lena baagelwane ba lena ba tseba taba tša lena ba tseba ditaba tša diphiri tša malapa a lena bagalabe ba lena ba reng ge ba ekwa dipolelo tše di bolelwang ke phoso tabeng bana a re bolele ntongwe le nngwe pele ga bona go na le malapa mantši ge re bolela so a thubegileng ka lebaka la batswadi ba go nore ge ba dutse ba no bolela ba sa lebelele gore ba boletše ba ne le bomang ke phoso nto eo go ne le ditaba tša bana go ne taba tša batho ba bagolo ene mama ke gopela go solola go itia bana ka samboko ngwana a betho ka samboko ene bengaka bethi strong neti just bengibathusela ngithi bebathoma into zemidolo ngikhalima ngithi ngifuna baye esikolweni wamana mme wala o tshogile o bone o betha ba a thoma a napa a tshoga go bontšha gore ntwe e a bereka ka malapelle ene wa bana ngwana mama ba kgona go apesha leswiswi la gore go betha ngwana ga go tla le ke pelo be le matlamang a mantšu o ka ba o fetse o bolaile ngwana gago a ba bethe ganyane ya a ba bethe ganyane ene yena o tshwanetse gore yena o wa dipolelo gore yena o nyako o qola yena pele before a tshwarela motho mongwe so ka mokgwa nna ke e bonang ka teng yena gore o tiqoletse ke mo a tlile mo stationeng gore yena a tla bolele taba eke o di tshwaretse yena pele gore o dutse fase yena a tinyakisisa yena ka bogare a te tshwarela ya be le gona a itla moke ke nyako tsebo gore wa a itla mo a sa bitse bo makhelwane gore mphelehetseng ka mo le ko bolela le mme ole ke kgopela gore mama ye ya gore wa ile sa bitša baagišane re fitile mo go yona moagišane ke dumela gore ge nkebe a be a sa nyake go swarela ka mo a re a swara sampoko a re a swara sethunya a re a swara selo o go tshwaretse go tswa boteng ba pelo ya gage o seke wa justifya go kgopela tshwarelo go yena kapa go tshwarela ga gage moagišana gago moo o boletse gore mme wo ke motho o e leng gore ga a ne dihlong tša go ya go motho a kgopele tshwarelo ge ba fošetšane
CRS 96.3 FM, your friend to rely on. right motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96.3 fe barutse fela metsetseng e senyane fela go itšola go area lesomete 9 minutes after the hour 9 o'clock a kakapa we kakapa man 11 o'clock kakapa le gana go gana go tšhaiša lenyako ya gae re pitšentše kgolo motheletši wa motse community radio ya lekgotlagašo la selegae re buile ka moraga kgaotšo ya mohlagase gomme a re no kgopela tshwarelo go motheletši mo a re theletše go a le gona re kgopela tshwarelo ka kgaotšo ye ebile go gona gomme prof o be o sa bolela mongaka o be o sa bolela le balli o botšiša falele ka no tšwela pele mongaka nna malome ka kapa ke nyaka go araba polelo e la mama e boletšing ya gore mme nkebe a ska tla fa mama lenanego le ke la go aga be ka go feta be ke ne le ngwana ke a tlile fa a tlile o nyaka thušo lenanego le la pitšeng tše kgolo ke la go aga setšhaba le dumeletšwe motho mang le mang go tla mo pitšeng tše ge a na le sello se le go kgale ke tlo go lemoša se sengwe se bohlokwa go be go sena motho a ka tlangala molantwa go swana le ya boloi ntle le gore le nyake ngaka go ba moruti kapa moporofeta wa ka tlanga kgona go lokiša taba go swana le eo lebaka shili mme o re taba ye boletše phatlalatšwa e tsebagala motseng o e leng gore gone bua le gore thieleditše motsoo ge re bolela so ene ba nyaka go tseba gore taba ya mmewe ya gore wa loya e o felela kae matšatšing a bolokgono batho ba gobatša batho ka lebaka la polelo ya boloi matšatšing a bolokgono batho ba tshuma batho ka baka la taba ya boloi taba ye ga se taba e nnyane ke taba e kgolo mama re ile ra bona gore go swanetše gore re emiše ba molao ba berekane le ya mangwe a mathata gobane ye ya boloi ke department ya rena jwale ka ngaka ya setšo ke berekane le yona ba molao ba berekane le tše dingwe tšeo e lego gore ba swanetše go berekana le tšona go bao ba nyakang thušo go bona re tšo re ba khutšišitše re sware taba ye re e leke e tla re ge re palela ra ba fa yona ga ke rate go bona batho ba elwa ga ke rate go bona baagelwane ba šupana ka menwana nna wa mpona mama ke thuša ke baagelwane ba ka baagelwane ba ka ba nthuša thata kua gae ene ke rutile ke batswadi gore baagelwane ba bohlokwa a ke dume gore tšatši le lengwe la matšatši ke tle ke bone baagelwane ba ka ba elwa ga ke nyake ke moagelwane wa lena lene go sola gore o tlile fa o ba nyaka thušo o e hlokile ga šala e tla mo gore a re o nyakile thušo o e hlokile ke no rela gore ke nyaka go no emela taba ya gore go tla fa a se go segiša o mongwe ka batho ba ba segang ka jwale ba sa etla ba tlo se dula setulo seo go botša ke re be ka go feta be se dutše ke ngwanaka re seka tšaka ditaba mo moyeng so le lenanego le ne le baemedi ba gona le ne le melao ya gona ke lenanego la go thuša molli o mongwe le o mongwe wa hlokang thušo wa ileng a leka go nyaka thušo a palela ko go ka ikereya so eno ba gone gore ka boripana a re te tlhokomeleng ge re le batho ge go e ba le diphošo re tlo dula fa ra bolela taba e ene go ba thieletše gae a go ba lesegang ba gona baagelwane ba ba bitswang ka moloi ba gona baagelwane ba bana ba bona ba lwang ba gona baagelwane ba e leng gore ga buale ga ba gatelane ebile ga ba boledišane ebile ba sepela ba bolelana gampe ebile ga ba tsenelane ge go ne modiro ka malapeng a bona ga go thome ka lena re bereka ka dilo tša go swana le tše mara nna ke le ngwana wa lena ke re ke kgopela gore taba ya jwala e eme ke kgopela gore taba ya lena ya go lwa e eme ke kgopela gore taba ya lena ya gore lena le bana le seke la kwana e eme ge le tloga mo le ya go bitša bana bana baka nna le mmago mokete re ya kwana tšela re ben re di bolela a re moswareleng ge o ka ya ngakeng ya re mang mangwalo ya e tla le yena o moswere ka letsogo
a re sa nyaka baloi re lwantšhana le boloi ngaka ge e ka re mangwalo ya santse a re botse gore a ka tlogela buang boloi bo a re nyako o dula le moloi re bana ba rena ba nyako o tswela pele re nyako bana ba tsena dikolo re nyaka go bona ba šoma mešome mebotse a ba tlo palela ko go tsena dikolo ka lebaka la moloi a re monyake moloi mo a fedileng ene leina le la boloi le no se be botse gore le ka bolela so ye ke e kgopelang go lena jwale ka batswadi ya maemelang maphelo a lena mama wena o re motho a thapela e re go rapela o fela o rapediša mokgekolo o kgopele modimo gore a le kwantše o kgopele modimo gore a go fe maatla gore ge mme a ria diphoso o ye o mmotse jwale ka moagelwana a gago ene a go kwe e re go rapela o mmitše jwale ka mohlang ka modimo o mmitše o re tla re rapele ka bebeleng a gone motho a ileng a no thoma no re yena o tla rapela nnoši bebe ba bitšana wena ka go bala bebele ya jwale ka mohumotse setšhabeng o yo humotša mmeo o mo fe mangwalo a thekgo a go bontšha gore ke nnete o nyaka go mothega jwale ka moagelwane o seke wa mo swarela melato o seke wa mmalla melato a gage le diphoso tša gage mo lebalele jwale ka ge o le morapedi wa lebalelang motho ka mehla le ka matšatši wonkwa ke re mama taba ye e riagalang a e bose ene ke kwele gore wena o phela ka malwetši ge re ntše ba bolela mo o hloka thušo o tlo e kry-ya se bothata mara le moagelano wa lena o hloka thušo ya gore a hlapišiwe taba ya go bitšwa ka moloi e eme ene o ne maatla a mantši ene o a kwata gobane le badimo ba gona fa ene lena ga la swanela go ya le yena le mmona a kwatile le swanetše go ya le yena le mmolediša gabotse go fitlhelela pelo wa gage e dula gabotse ke nyaka lenkwe le nkušiše malapa lena a sa tletšwe batswadi baka motho a le riang o dilo tše o dutše gone bua le o teketlile o a sega ka lebaka la gore ke kgalanya ka go le bona lentše le gona molleng gona medimo wa bolena e nyake lelwa ge o ka bona batho ba ilwa ba kgopelana tshwarelo gore re medimo ya bona ya gahlane nto bona ba ilwelang badimo a ba inyake le modimo a inyake badimo ba le ba bona gore go kaone ba kwantšhe batho ba gore ba tle ba kgone go tseba lenaba la bona le tshwantše baagelwane ba lena bona mmeo ga a robala gone jwale o tlile o thietša lena lelwa potšišo kore le lwelang a le tsebe le lwela eng a e kgone go tswelela nto le e lwelang la e bjamo ge le hloka thušo le ya bolela nna ke a bajwa ga ke fole ke gale ke tsamaya ge ke sepela ba šupa mmeo a se wena nne ke wo wa mo šupileng ntane re nape re mo thuše mmeo gore ba sekatlo ba sa mo šupa gore ke mogobatši wa gago le wena wa napa wa fola ke motho wa go hloka thušo ke baraka ka ditaba tša go swana le tše ka mehla le ka matšatši bana ba motho ba šupana ka menwana ba bitšana ka baloi ke bereka ka taba tša go swana le tšeo so ge le tlo tšhaba go bolela a re tlo kgona go ka le thuša ene ke tlo tšea taba e ka iša merupeng ka go nyaka diphiri tše lena le di fitlang gore le fitla eng lena bobedi ga lena tene ke tlo di kry-a ka te nyakela tšona nna ke tla di kry-a jwale a ke nyake gore re fihle gole ke nyaka go bona le thušaga jwale ka bomme ba e leng gore ge le le mo le rebelege le batswadi ge le mo le batswadi ba re ye ke kgopelang go maagelwane mo go na le bothata ene ba ba nyaka thušo ke re wola o a fokola wo ne bothata ba sedimo sa gage o nkwešiša ke ya and then go nyaka gore le motsola gage re o lebelele gabotse gore gabotse o eme jwang and then ga ka se tlhokomele o tlo tsamaya a thotha sepele gobane le gona mo a dutše go bontšha gore o šitšanya ko tsamaya iqiniso baba ngoba ngizibona ngingasaphephi no go thotha banna ke tšhelete go thotha o ya pele tšeo di tšhabelang o di kry-a pele gape nko fe mama ka mola mama wa di phetha ditaelo goba o no rapela wa no re modimo o gona
ke a di pheta ditaelo wa di pheta ditaelo wa te pona gore a o ga botsa ke wa pheta ditaelo pheta ditaelo kholofetse mama ya pheta ditaelo kholofetse mo ba go phetelang o ba botse ba tlogo ba go phetela ba kholofetse se re se nyakang ke gore o kry-e pholo gore o e kry-a kae rena ga re ne bothata se segolo ko go no reng nto re e nyakang mo go wena ke gore o fola akere ya moagelwane malapa a mabedi a ke gopela gore ga le ya go fihla kua gae go mongwe a ka le botsiša le mmotse gore se a se koleng radiong ke sona seo ga go sane se sengwe se le ka se tlhalosang go tswela pele ene ge e le gore o ne potsišo tse e leng gore o nyaka go di botsiša lena le mmotse gore a tle mo radiong re dumeletse gore potsišo tse wa tla re botsiše tsone a re nyake batho ge ba tloga mo radiong ba ye gae ba ye go sekišo mo a ratlela go seka re tlilo lokiša se sengwe ene a re re gore ge taba e lokile bomme ba kgopelane ditshwarelo so o mongwe a ye go fitlha gae a e tsoše gore a re ke yena wa re šetseng morago yena o sentse re thome go mo lebelela gore motho ke yena ga botse ba rata go bona malapa a elo a ke re lena wena o tlhobile boroko wa tloga gae wa tla mo wa etla o theeletša taba tša bona ba ne bothata mama ba hloka thušo thušo ge ba e nyaka nna re tlo ba fa yona ke tlo sepela le mama o ka ya le yena ditšhweung ka mokibelo ke ya goroša ka ya go lebelela gore na wa e swanetse gore a bitswe ka moloi wa e lapa lela la gage le sene boroko wa mama a tlala ke pelo wa mama ba mo diriša phoswa gore yena le baagelwane ba gage balo a kere ge mama le yena a lokologa ka notla re tla re nyaka go tseba gore wa malwetse a leng mo go yena a maganeletse gona a tla ka mokgwa mohutamang re ne malwetse a tlholang ke badimo re ne malwetse a tlholang ke hlago ga mmele wa motho go se be gabotse re ne malwetse a tlholang ke bao ba bošego bao re sa ba nyakeng ndene re tla kgona go tseba re mmotse gore thušo ge e le so re ka go fa thušo mohutamang ake o le wena molli o ka tla le wena ra tla ra go nyakela thušo a gone bothata ya ke se ke bolelang mama ke re mo lenanego le re tlile go aga malapa ande malapa ge re aga ge motho a re sega re le mathata a ke tagana ra gone motho o ga e santse a sege taba mohuto go a segang taba mohuto gore a re ke yena a re riileng gore re be mo ke nagana gore malome ka kapa nka e tlogela go wena ganyana a re a leboga moroka ditaba ga e sa le tše dintšhi re ya batheeletseng se ke nka rata go se tlaleletša fela e no ba go no re baagišane ba lena ba be ba ka se le thuše le be le ka se thušege le ge nkebe ba lekebe le ka se thušege la tseba gore why ba be ba tlo re ge ba bolela nnete ba e bonang wena wa bona o ka re ba emelela ola ka gore ba morata ola bona o ka re ba emelela wena ka re ba go rata rena le tlo re theeletša ka gore a re le tsebe le gore na le bommang ebile a go gore le ka tla re emelela o mofe kapa o mofe a re le tsebe ebile re sure gore nte le gore tla le bona dikošeng re ka tsore sa le bona 06485827771 06485827771 re topa motheletše gona fawe kapa o ka romela whatsapp voice note go 06485827771 mcrs o mo moyeng dumela moromotša bana mmatswale wa mmina le kae mokgonyana wa mmi bana ba thuši ba ka mo ga ke le ba bararo le kwa eng ge le ba theeleditše batho ba ka moka ke kwele topic ya gago ya mathomo go bolela gore taba ya mohuto banna petrol di a tsena ka gareng ga batho ba mohuta ona o petrol e tshuma motho o ba reng ke moloi ya motshuma ene o a jale tabe o e bohloko mmakabile a se bohloko a kule bohloko ya o kule bohloko mma gore ena ke lebane le yena o kule bohloko thata le loko sha bohloko ka nnete jale nna ke mo fa kgodu e tswang le go tseng ka nna ha e kahle wena mmakabile o ka tsena ka gare ga kwae ba tlo no re moloi wa apara ba mphašadi ba tlo no re moloi kore wa apara mantakala ba re moloi bona nna go tseba wena fela mo lefatsheng le modimo wa gago gore wena motho o mojwang ka gare ga lefatshe go tseba wena le modimo wa gago
ke mo fa kgwedi e tswang le hotseng ka nna mogonyana wa mmino gore ke ile ka ba kanya-kanyeng ngwaga go feta go tloga ka September gore menotswana ya tla ya mpule wa di bona ditse ke kgolo tse di mo di-strateng tša rena mo di tshelwang metsi lori tša setlo di sa tšhela ke moka ba re die ka morago yaka ka re bona ke bea gona mola ke faka lethompo ka faka lethompo ya tšhala ti menotswana ya tla buela Mmasekgobela le kgothaditse ke ka moka ga yona ya bulela ka me gomola mara ka itla ke nto nngwe ya ka ke nto nngwe ya ntse mogonyana ka dikologa gore ka re ge ke dikologa ka bona morena Jesu Kriste a le mola fapanong ka kuanela ga ge kgolo a sekamisitse molala ga ntemisetša lesogo a re ngwana ka tse di tla bona ke nna au batho ke sa re ke lebeletse mogonyana ka nnete ba le tshwene ke mokameno tshwanela ya go bubela metsi mola ba re ge ba feta ba botsa mosadi wa ka monnesto ba re wa tshwenega tshwene o ke amma go sentshaulela awa kahle wena ile wa ba ntsima e napile le kgothaditse ke eng gore le tsweleng pele le no ba le matla le ge ba be ba no re ditshwene ke tša lena ka kapa ke la modimo ke le bone le le sa timego e sa le re mpelegwa re kwa bokoko a rena ba bolela ka lentswe la modimo ka nnete gore ka botse modimo ka re modimo ka rebele karabo ile ya ba gona ile e sa tlile go ba gona ka gore mokgwa tshuana o le fa matsabine rapela o ditse modimo wa gago ane ile ke kwa botsebotse gore makasine wa kwata mara ga o kwata se nka be sampoko se o se tshwere ke nna nka be ke ile ka para yo gape nka be ke ile ka tlepa ka ba tlepa a o kwate nne morwa moka a go tsebe ga botse mamanne wa tseba go bothata go boima nna bophelong jwa ka ke a kwata mara ke kwate ne ya o makabine o ba wa kwata ke a ba kwa basadi bao ba re kore ke tshobola a wa kwate mosadi o nna ke kwata gore sampoko se nka be se le mo go nna gane jale nka be ke a bona ke sane ka gareng ga tšele nke be le ile la ba latswa ka sona nkabe ke ile ka ba tlepa nkabe ke ile ka tlepa bana ka be ka tlepa le bomma go bona a re le kwele mmatswale wa mme mogonyana ke a leboga basadi bao ga ba tshwarane ka go ba mogoni owe tshwarelo yeo e sekebe ya ba ditshwarelo tša go utamelana ba re ge ba tsena ka gareng ga malapa a bona ba kwa bommanka dimentsua ba re e le boteng o mongwe a re kae nna be ke no ra gore ke ke molatong ke le ka kua a ka se bone tshwarelo se sekebe ya dira ka mokgwa o basadi sebela dira ka ona mokgwa mama le kae re wona rra lena shika mo ke mpopota ya ke ye thata ka mo mara re tlo no ba thuša mara taba e ya go fela batho ba šupana ka monwana ga e botse ebile bao ba kaone nna ke fele kere a se nna morena Jesu Kriste a ka tla go tšhela morena Jesu Kriste mmereko wa gage mo lefaseng wa tshwarela jale kere ke a ba lebogiša basadi bao ge ba kgona no re leboga kudu mama ke a leboga right motsheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM 0658582771 0658582771 MCRS mo moyeng banna le putswa la digwale braka ke monate ga ke bela e le selo ga ke na bonyatši thobela le kae awa nna ke rena ba bo mokhaya ba thisane bonane le kgonne go ba
eletsa ebile ko mafelong a ba feletsa ba tshwarelane Yeah. ba motho ke go tshwarelana diphoso ra direlana ra boa ra lokisa jaanong tse dintšha ke nna tsona ke norelo ke a leboga kore ne ebile ke mankare go tloga mo e ka ba lethabo ya ba le memeelo and ke mogapere ba tswela pele e se re le bana ba motho e bona ke re tsa ka nnete le putswa ya tsona no fona ke le leboga ke tshwara bjao le nna no le ke rawa la a re isha ba bantsi ra phela ka lona ka nnete le putswa thank you 0648582771 0648582771 a o theleditše motse community radio lana go lapitšentše kgolo ka kapa ya radio MCRS le gona a re gona mmago tsebo ra hlogo aga taba ya go loisi a e bohloko o ia ba le a itseba le lena e diragalla mang lena go bang o mongwe o le motsebago mmago o abelegile go wena o šetša ile a šupiwa ka menwana a phariwa ka go tobora wena ara ga ba fita go motho ya ka ena ga ena ya mo motho ga ke bo ngwana mo tla dira go lo go fetisa o ya re ke tsane mo ni teng a ka ira mo ya ka ka bereka to te to bo ba ke bona go motho ni to bo na mo ke re ke re bereka o ila itira mo ya buena ena ka nne ene ile ya ba bohloko o ya ke bohloko ntho ya go tsena ka menwana le a itseba le ne maitemogelo a yona ka nnete jwale mmago tsebo o ka reng mo go bomme ba go theeleditše bomme bao a ba kgole e be bomme ba tlogele taba go di ba tlogele bjang bjala go bjala di gape ka molape ga go tsela le selo o jwale le ge ile gore ba borata ba no botlogela ba borata wale tshobana ba tlo a re go tshwana o gopola bjang ba tlo gopola bjang ke go tlo gopola ba ba tlo tsela le o ya a ba tlogele a ba gole e be bone ba taba ke tshwanetse go tsela a le kwa ge mmago tsebo ba thonga ga malapa ka mogole bereka re a lebo a re a leboga mmago tsebo profo diteboga ke tšewe mmago tsebo re leboga kudu ka nnete batho ra ge le malapa patlane ama right 0648582771 0648582771 o theleditše motse community radio o ntata ka voice call ya WhatsApp MCRS o mo moyeng malome pika pile profa ka mo thobela le kae re gona ra lena ke rena ba re sa ga tatala e bola malome ka kapa le profo le ge ile re taba tša lena be ke di topa kwa ka baka la re audio ka je le be sa ntshware ga botse mara ke di kwileng ke di kwile ya gore ba sekolo ba babedi ka moo molli wo botse sa le go tloga maloba ke theleditše molli wo molli o ne le maikemišetšo molli o a tseba se wa se nyakang le se wa se tlhokang ene wa bona o we ballang ka yena o ke botse gore bomakhi ga ba lwe ba tshwana le batho ba be berekang ka mošomong le mongwe
ka re kaosane ba tlo nyakana thuso ba le ba babedi se ke se kgatlhang ke Makhi Molli ka mongwe ga a tshabe motho a lwan le yena o kgona mo feisa mara o yena a lwan le yena ke na le nnete ba ka tshone o feisa Makhi ke re ba tlholo le sone ke re be le nnete ene re kwane ka metlhale matjatsi gore ka taba e kgolo le nyane gore re tshwanetse re gapeletse gore re kwane ka gore moatlhelwane o botlhokwa go feta family ya gago motho mollo mo tshwanetse gore re a tshware le bana ba tshwanetse re ba botse gore ba kwane go se ba le motho a supang ka mong ka monwana le ge dikgogo tša rena di ka ja mabela o mongwe o se ka re ge o dikuba ba dikuba ka polelo e leng gore e sekame go bontšha gore o lwa le benye ba dikgogo o ba dipudi re dikuba ka lerato jalo Makhi ka moe ya mo leboga ya ba kgopela le tshwarelo Molli ke a mmona o kgopela tshwarelo go tswa boteng ba pedi wa gage mara matlhelwane ya gage ena awa o mo tshwaretse mara o tshwane le lehuto Makhi ke re hunologa mane ge motho mongwe a hunologa le wena hunologa go be go tle go be monate le boele tsenelaneng le janeng magobe gape le kgopelaneng dijo le thušaneng le ka mebereko ya lena go le dishebeshebe ka mogae go kwagetše mme Regina Molomo ka Erasmus Kloof ke a leboga malome Tapi le Prof boroko e bo botse ditsela tša rena di bulege be ke ditšhou thank you ke a leboga right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM 0648582771 MCRS o se moyeni ye MCRS 0648582771 MCRS o se moyeni a kwande Thobela le gona a re gona rra lena aha no go ya kwa baagane ba tshwarela a ka nnete go tshwarelana ga gona fetogenne gobane batho ba gae ba thiedi wo Makabi go na le ba mothoteletšana lo wa bobedi o ne lo ba mothoteletšana jale bona go tshwarela bona mo setšhabeng a go e go fetola nnete go tloga mo radiong go fitlha gae ke fetša di ile jang re a leboga re tshepa gore ba theleditše ba tla dira jalo le ge ba fitlha ka gae tshwarelo ye ba ikgopela go fa e tla tšwela pele 0648582771 0648582771 MCRS se boina kwande a re gona rra lena rona aga a wa re thabela ge bo baagišane ba rena ba swarelane mane ke Francina Makgopa ao bat le theeleditše le a bakwa ga nna boroko bo ka se re sware go sa bo wa tšhaišane aowa o ne mmaka wena ke a go botša ba le theeleditše wa tseba ba le theeleditše ge le ba botša gore le theeleditše ebile go swarelana ga bona ke seo se le thabišago jwale ka baagišane ba bona a wa re thabela ge bo maagišane ba rena ba swarelane ge re dirile mediro re tla sepelelana se ka kry-a o mongwe a sa botse o mongwe gore ka mo go ne le modiro a re thabeng ka moka baagišane ba ke le rata ka moka ga lena Prof le lena ka le rata ka moo ke leboga thata mama aga kapi hi motho wa ka man o kwa bose wa tsefelwa wa swikirela wa tso ke a swikirega man a wa re lebogile baagišane man ke le kwile ka moka go thoma ge ke go feta ke ntse ke le theeleditše ke re aowa baagišane ba re a go loke man re tswareneng ka matsogo re agišaneng ka gore ge re le mo re bana ba motho re bana ba motho ka kua ga bo rena ge ba e tla go ne le mathata
a tla botsa gore gantse baagišane ba kae. baagišane ba mama ba tlo loka re tlo katana le bona ka gang gona ba swanetse gore ba loke. O ne motho wa ba lwešang mara re tlo katana le bona re bone gore re ka ria jwang le bona santse ba ikemišetše gore jwale re o lokiša dilo tša rena. Aga a di lokeng. a re a leboga Francina Makgopa. Aha 0645827771 0645827771 MCRS se moina kwande a re gona rra lena ba dirile re go botsa a re tsamaya ronwa ntee ba a re ronwa ntee wini a ronwa ntee ga re nwa tee go mena ke ja sa pugo se ke a tsuma o tšea eng nna ka lenwa tee ke ya ka moraga le bati ke a no go la sampugo se ke a tsuma ikwa ya leboga ba wa rra a re go lebogile morwa rre 0645827771 0645827771 MCRS se moyeni kwande MCRS a feta ka mo 0645827771 0648582771 metsotso ke masomepedi fela ka kapa go ikela go ere ya lesomepedi nke ke tšewa mafelelo MCRS se moyeni ye tšhi Kgotso a ya teng le kae ka mo gae ka mo ye re gona rra lena nga wa tseba ntate ka kapa le ntate Moremi ka le leboga mane ruri nkabe le tsena lisi ka moka ye wa tseba batho re ratane re kwane banna yo mara le berekile tselena a re a lebogahle ke re modimo a le rorise molemo sa feleng le yo phela modimo a le sekokeletswa matšatši le phele le rapediša koko banna re no phelang banna mathata ke a mantši a fase le banna ngwa bona re kgopela bophelo mo modimong re bo kgopela gore re kgone go lokiša tše dingwe le go ba le tše dingwe jale ka mokgwa le berekang ka gona ka nnete modimo a lolopela tša matšatši ba galaba ka le leboga straight ka le leboga ke a lebogang ke re Uncos. Moroka ba theletše mongaka ba lekile go bontšha fa maikutlo a bona ebile wa tseba ntho ke e ratang ka baapei ba dipitša ga ba direlane favor ke gore taba ba e bolela ka mokgwa e leng gore bona ba e bona ka gona ba e kwele ka gona a ke tsebe Moroka ka moraga go topa ba theletše fa e ka ba mohlomongwe go na le seo le ratago go se swaya nna se ke nyakang go tloga ke lemoša batswadi baka ke gore meloko ya ga bo bonang ke e ba thege meloko ya ga bo bona nke e ba fe maele meloko ya ga bo bona nke e fele e ba boa baagelwane ke a le rata ke a le leboga ebile ka mokgwa le tšere magato ka gona thušo re tlo lefa yona le bana ba lena se ke se kwile mo baagelwane mamata ba gore wena wa loya be sa ba thabiše ene ebile ba le rata ge le ratana ka mokgwa le ratanang ka gona kgopelo ya ka shi ratanang hlomphana swarelana melato ya lena le kgopelele le bana ba lena tshwarelo le tlilo fola le tlilo ba le khutšo le tlilo ba le mahlatsi bana ba lena ba tlilo ba le mahlatsi le tlilo ba le tšolopele mara ge le ka rapela modimo ka dikgopi a go mole yago go bana go botša modimo gore mang mang o nkgopišitše a o solve selo o santse o molato mmotse gore monna o nkgopišitše mama re a go leboga go tla mo go tliša taba ye go bile bjang go wena tšatšing la lekgono go kwa lentšu la moagelano wa gagwe le go kgale bo duma go kwa lentšu la gage
kuyangithabisa kungithule nomthwalo ya o mogolo wa mo feta kere tšea moagelwane bola ka ngwana gago a se ka re a dia diphoso wa tšhaba go mogalema sofa yela ka ga gage o idule ke ya ngwana wa gago ka kua ga gage o seke wa tšhaba go ya o nwe metsi a go se se ka go gobatšago ka kua bana ba gage o ba sware gabotse ba go roge ba tšeo ba bee fase ka metlha le ka matšatši o ba bontšhe melao le gore lefase le lenyaka gore ngwana a le phele jwang se ka ba balela melato ke rata go kgonne o bolela gore o mo swarela wena wa mo swarela go tswa bopelong ba gago a o ne sekgopi for yena mama iše ka kuba lefa mama a ke re ko mogolo go wena ke kgopela gore o mo hlomphe o tsebiše le bana ba gago gore mothola ke mme o mogolo o ye ga gage se ke wa tšhaba go ya ga gage ge ya go loya re tla bereka letšwa le tla moswara wena o se ke wa mmotša le bana ba se ke ba mmotša mollo o tseba ke setlhare wa nkwa kere wa mo swarela go tšwa teng ya pelo ya gago mama wa rereša gore wa mo swarela ka gore wena o rile ka gaga go bala bebele nko mo fe lengwalo la go mmontšha gore wa mo swarela nko mo fe lengwalo mama ke ra le letenyana mo fe Jakobo 3 o mmotse gore e re thege leleme mo fe Jakobo 3 o mmotse gore Jakobo puka e kgethwa ya go ngwala ke dithaga e re go Jakobo 3 a re thegeng leleme la rena gobane leleme ke setho se senyenyane se se ka ratang go tshuma hlaga ya swa ka moka metsi ya thubega jwale ke ra gore le ye go hlokomelang leleme gobane dipolelo di etla dipolelo di etla tše di tlong go lo shwallana gobane ga jwale le tshwentše ke leleme ge nke be se leleme nke be se lona nke be se lena le go fa leleme le sentše go lena go sa kgathale gore ke la ngwana goba ebile la mang jwale lengwalo šiliwe ko go file lona wena le moagelwane le ya go tiella lengwalong le ke le file go Jakobo 3 gore dipolelo di etla batho ba sa tlo bolela bangwe ba tlotla ka dikago bangwe ba tlotla ka dinyenyefatšo bangwe ba tlotla ka dikwero le tšea mantšwa ka mokana ga ona le a tšee le a bie go gote le a fe modimo e be le fela le swarelaneng le phele ka lerato setlemo e be kagiso maphelong a lena le swarane buale le be ngata ite gore le ge dira di le tsenela dipalle ko go pheta se ba senyakang moagelwane ke ya go leboga ke tlo le thuša ke ya go bina ditšhweung ka mokibelo the right reverend Malefoshu ba fe lengwalo ga ne baruti ba nna ka pele ya ka Roma 13 ya ba Roma 13 o re maroma o no wa santse go hlomphiwa a hlomphiwe wa sone go retwa a retwe so mo lefaseng ga re phela go no mong ko mogolo ge le santse mohlompe a se molato a so a gage ka mo godimo mo pileng ka ona e bontšha gore ge re le batho a re lekane e fa wala moagelwane lengwalo la rute mosadi o mogolo o nkalo ka re bebele e bala ke nna ke noši nna gape le se ka no bona re sena ikhuparela re beile ka mo mama o bile mosadi gare ga basadi wa go emela taba e le e thata wa e swara ka bogaleng wa re ba basadi ba gešo ba kgweding ya basadi ke ema le bona ke ya ga basadi kgweding ya basadi ke ya go leboga moagelwane mosadi mogolo rute o re le ge le ka nthaka la re wo ke beng ke tlile ka ena a sa le gona mara e fela nna ke re gona mo ke dutse go gona jwale ke no kwa mama ka kua re ke motho wa mangwalo ka re e re ke ihlodimela ka mangwalong ke bue go yena ka gore nna re no e beya ka mohlogong a re sepele re swere re badila ke re bale ra itseba bale a re sepele re swere ya ke lebogile thata malome ka kapa ge ba kgonne go swarelana le nna ga ba ye go mperekiša boima gore ke ba thuša tlo ba thuša ba tlo bona the right reverend tšentšhe o tla bona ro bereka jwang ka tšona
tse di le tshwenya mo go lena ba gešo re tlo le ka re bone gore re lwa go fihla kae. Re a leboga Moroka, re a leboga lane go lapitsentse kgolo le kgono ka di 29 kgweding ya basadi. Wa tseba kgwedi ya basadi ke ya gore batho ba bomme ba bontšhe bontate gore banna rena re nnoši ntle le lena re a ratana re a hlomphana ebile re a thabelana. Re a leboga moagišane ola wa go tlabe ke ya go feta ngwanešo re ya go leboga ge ile wa kgona go fegeletša moagišana gago go tla lenane go lapitsentše kgolo. Le lena re a leboga mama, se se bontšha gore ntwa ya baagišane ba ga le thekge. Ene le eng go botša bana ba lena le le ba babedi, le eng go botša bana ba lena gore ntwa ya lena e fedile ebile ba tlogeleng go tsena taba tša batho ba bagolo. Le yang kwa kere ge le palela ko go ba botša ke tlotla ke tlo ba kgoboketša ke tle ke ba botše gore yei le tlogeleng go tsena taba tša batho ba bagolo le sa le bana ya mmalapaneng le eng go bapala dipapadi tša bana. Ga la direla motho favor ge le dirile jwalo. Ke tseba ga botse gore Loufantene la ka moka ga yona prof le kgono le ba ba sankeng ba theeletša radio e ba phonne be ka go feta ba re ye yona e ka se re phone ba theeleditše baagišane ba batho ba setšhaba sa Loufantene ya digwale le tlogeleng go tsena taba a bomme ba ke baagišane. Lene baagišane ba lena a kere jwale ge le nyaka go ratana ratang baagišane ba lena, ge le nyaka go thekgathekgang baagišane ba lena, ge le nyaka go lwa le lweng le baagišane ba lena le seke la loša baagišane ba. Lena le beng le re ge le ne le Mmakabini le mmotša gore wola o re so, ge le ne le wola le mmotša re Mmakabini o re so, le jeng ke dihlong go tloga le kgono. Wa tsa le jeng ke dihlong le be le kgafoleng le re po le tshweng maaka, le tshweng lesebo, le tshweng go lweša bana ba baagišane, le tshweng jwale ka tšhepisi ya go fela sukiri ya go hloka mogola. Ntwa ya baagišane ba e seke ya le thabiša ka baka la re ge e le thabiša molo ya e sa le Mmakabini ke lena ka baka la gore ke lena le ratang go lweša batho. Mmakabini nna re a tseba Raoloe motho wa go loya a nepelo e botse, motho wa go loya o kgatla ke ge go lwewa, motho wa go loya o ne boikgogomošo a ka se kgopele motho o mongwe tshwarelo. Ene ge nke bo be o loya wo nke bo mmolaile o mara ka baka la gore o sa phela se re bontšha gore ga o loe. Ene ke go boditše maloba ka re ba go tsamaiša le sefifi se se dirang gore batho ba ge ba go lebeletše ba no bona moloi o motala. Go tla mo modimo o be a berekiša wena wa bona nna ge ke lebeletše le ba babedi motho a hlokang thušo kudu moki ke mme o go feta wena. Modimo o berekišitše wena gore o tle mo gore wo a kgone go kopana le rena a kgone go kry-a thušo go ka kua go professor ene o tlo e hwetša. Re a leboga batswadi a re rateng dilo tše botse re hlomphaneng re rataneng re seke re a thabiša manaba le eng go botša le ba bolena gore a ke re le re kole re swarelane le tlogeleng go tsena taba tša rena le botšeng le bana ba lena. Prof ino re mantšwana mabedi go fetša o fe ka di-number phone mongaka gore ba go kry-a kae ge ba go nyaka le ba e leng gore ba ne le mathata ba rata go atliša mo. Nomoro ya pitšentše kgolo ke 066 070 3413 066 070 3413. Tše dingwe professor o tla lefa ge le sa le romele ka mo go nna le tla romela ka go yena re a berekišana re ntwete a e leng gore a jwang re tla tsena ka bommantaga a mangwe a e leng gore jwale a nyaka matlho a di bona ka mo go tše tša bongaka bo professor ba tla di kry-a ka labedi kapa la bone. Prof a ke go leboge malome ka kapa batswadi ba ba ka ke ba fa ba Roma 13 verse 1 ba go kry-a mosadi wa mogolo, mosadi ya kgang, mosadi wa go leola nnete rute. Lena le kgolle le a ratana wa re nkoko go sasa tlemile tuku mo le tsebe gore ke yena a tlo a ka no thoma re taba tšele tša radio seporofeto se re ke yena
wa shetse lelapa la lena morago a le thietsang ka mehla le ka matšatši ke rela gore ka go rialo ke ra gore ba khomole taba ye sa le ka matsogong a rena re tlo e buša ga botse go bona ra bona gore di a buang ngwaga go feta ke tswa go rapela ka kua digwale le a tseba le a tseba le be le wena mama bo le kae be le se gona ke le wena bo se gona nna ke le Lofanteni mara ke paletse go tla go lena la bona gore lena le hloka dithapelo le tshaba thapelo la bona gore lena le hloka modimo le mina bekinebanga baba ngesikhathi bathi nangu baba umrembe ngifisa ukubona nedi bekunebanga eliqondene nekhabo kabili kosengoluphetha ke ya bua ngwago ke tlo ntsha date engwe gape ya go tla go rapela kua thabeng le santse le bele le gona malome ka kapa nna ke lebogile kudu batswadi baka le kgolle le rataneng a gone batho ba sa direlaneng diphoso mo lefatsheng re tlo phela re fela re gatana dikhontse then re no kgopelana tshwarelo dilo di a loka di a sepela ga botse ba gešo dinomoro tša rena tša mogala ke 079 170 9862 079 170 9862 the right reverend ke 072 133 6761 072 133 6761 re na le nomoro ya ofisi ke 060 959 0303 060 959 0303 ba thieletši ka la bone re tlo apea tše dingwe dipitša le dule le thieleditše ke lebogile kudu go boledišana le lena ba thieletše ba Mutse Community Radio Station mmogo le ka kua dikgokaganyong tša leago ka kua di-Facebook re a leboga matshwenyo a lena go tšea di-data tša lena le re bogela ka mehla le ka matšatši ke leboga le supporto ke leboga thata ka mehla ba gešo le seke la lahla ke lebogile kudu malome ka kapa re a leboga prof ka motsotso o mote Makabini leboga ba thieletše ngiyathokoza balaleli bemutse ngithokoza nokungithekga ngithokoza woke amagama nakubaba ukakapa ngithokoza nakubaba umremi ngithe ngikhuluma wangisabelela ngiyabonga ngibonga nabezimbi ekhabo nebekhaya re a leboga moagišane ke a leboga batheletši ba Mutse Community Radio Station le bomakhelwane ba ka ntate ka kapa le moruti ke a leboga yena bishop mama ke a leboga batheletši ke leboga bo botlhe ba le mo radio station le nna batheletši re a leboga e re ke no tša sebaka se le nna ke leboge motheletše go le legausi mo a bego a re theleditše a le gona ba ba kgonneng go founa le ba ba kgonneng go romela melaetša le ba e leng gore ba be ba theleditše fela ba paletse ke go founa le go romela melaetša empa tsebe ya lena e leng ka dimile yona go tloga ka 9 o'clock go fitlha motsotsong wa jwale ke a e leboga ka baka la gore e godiša station sa rena e godiša lana go lapitšeng tša kgolo le nna ke le ka kapa radio ke ya gola ge e le ga jwale gona ke tšwele You're listening to MC